Ni MWANYA MWANYA kwiriga kuthithika Kenya MWANYA ja kunyuithia MUUMA munini umweru nyuma ya unge kweberwa gitene ni mbunge kuringana na katiba injeru. MWANYA ja thithikite kunyuithia MUUMA Profesa Kithure Kindiki kwegita ria mbere Kithure Kindiki kinya kionania mwekuru wawe kiri mwingi na ni MWANYA JAGUKARI no thongi bo mwanya mwingi ni GUCIUMIRIA na wingi kinya kwethura MWANYA jaratumirirwe goro na munini uju wa rais eja mwe na gutonya obisi yawe iria umarukite ya Harambee House mbere ya kunywa MUUMA na gutonya Harambee House Annex ni ntuku GUKUNGUIRA na nkeru na uthongi bo mwanya. Ntuku ya naru kethirwo iria akurikana mathuganio ne na nkorone ya mutana wa ntura ya Irunduni ni wa Profesa Kithure Kindiki akinyite MAMBURA jaja na ngarite na bendera na kumaruka atonyete maukune ja historia ya Kenya ja munini wa rais we 13 kweringa thainya na mbeche guru Profesa Kithure Kindiki na nkatha yawe Dr. Joyce Kithure ni bakinyire bagwatene njara na kwamukirwa na nkeru. Ntuku ya daru ya mbere kire Kenya baba ingi gutunga ritho gakinda nkoro ga Profesa Kindiki kinya kethira na atwire atongeria ne bo miaka nkabo. Mugaro na wirigiro bo Kenya baba ingi Profesa Kithure Kindiki atekinyire KICC akamatine ngare akioneka kuija na maguru kuma kirio bisi cha Harambee House mwanka Antoni aja gukionania mbicha ya mutongeria ori na winyia. MAMBURA jantukia narwa ni JAGUKARI na yera ria muthemba bwa mbere buri MAMBURA jaja kuthithikira nyombene ya KICC ndira tumenyerete kuona biatho bia thirikari ja bibi bikithithikira bienine bingi bia thirikari nkurukiri ya mbere burugu kioneka atongeria na ageni ario Rais Ruto bagituguana ntugute na yema mugaru na ora tumenyeretie amona kwithura MAMBURA jaja ratumirirwe gukarika ntuku yegoro AKENYA na atongeria ibaciumiritie bunene atongeria bari nego atabari wa minister magavana aseneta abunge na kinyachore bakenya kuma nthigurune ciaome mbicha ya MAMBURA jaja ikijukia mothio jao jojorini nkeru na kugwirwo gukunene. The two oaths of office. Nyuma ya rwimbo rwa guteya bendera ya Kenya na gutugwa na rwangirwo gambithania rutongeretwe ni Chief Justice Martha Koome ni bajokire muthigo jo MAMBURA na kunyuithia MUUMA Profesa Kithure Kindiki. Mr. Deputy President Designate, I shall now administer the oath of due execution of office for the Deputy President. Akuje bakioneka gukenera kagita gaka na ndwimbo mpe na kinyankuro. So help me God. Yene munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na amukirite katiba ya Kenya kumakiri Rais Ruto amwena kinyako jukia kanya kujukia mbicha cha kurikana MAMBURA jantuku ya narua. His Excellency the President is handing over the Constitution to His Excellency the Deputy President. Kagita kambicha gugikuujirwo nyanya bunene katika Rais Ruto na munini wawe umweru. To commemorate this event, the first photo ni MAMBURA jajukire kagita gaka ikarungurwa mathaja ire mbere ya ageni na atongeria kumaruka gwita gukenera gya kurena gya kunyorokia garuni ya rais munini wa rais umweru akioneka kuthagana musafara jo umweru na kurina bendera agituika munini wa rais wa mbere buru kumarutererwa Mount Kenya East.